Pemirsa pemedak sani jagi ngaturang sembah pengobaktian ring dan tawur tabu gentuh. Miwah karya ida betara turun kabeh pura agung besaki. Presiden ngelintangin asiki genah ngeranjing ingi punika jalur utama menange puniki kemargiang mangde pemarginyani antar tur treptinyani arus lalu lintas nuju pura agung besaki. Kapolsek Rendang Kompol Imadi Swadnyana Mausang rekayasa arus lalu lintas kemargiang ring sawatara genah keranjing Pura Agung Besaki. Sana ka pertama jalur Batu Sesa Desa Rendang keanggen arus balik kendaraan roda 2 miwah 4 sani parkir ring areal Manikmas ngelintangin persimpangan 3 Poh Udang Besaki. Masyarakat miwah pemedak sanerau saking Karangasem menuju Pura Agung Besaki nenten kedadosan ngelintangin persimpangan Batu Sesa. Jalan Simpang Batu Sesa wantah keanggen arus balik Majang Kramo wiadin pemedek sani mewali saking terminal Manikmas Besaki. Suadnyana mausang pemedek sani rau saking Karangasem miwah Klungkung kauduhang mangdeng lintangin Simpang 3 Pringlot Kecamatan Rendang nuju Simpang 3 Camat Rendang. Rau ring Simpang 3 Camat Rendang petugas kepolisian pacang uduhang margi ke sisi kanan nuju Kedungdung. Punika talar pemedak sanerau saking Kabupaten Bangli kaudohang lintangin Simpang Teges, Desa Pempatan Kecamatan Rendang. Raris belok kanan ke Simpang 3 Camat Rendang kaudohang nuju Terminal Kedungdung. Margi ngerancing wanta asiki inggih punika ngelintangin menange. Ring sajoning margiang pengaturan lalin, Polres Karangasem nedunang sawetara 1 diri personel sani menjaga ring 3 likur pos, ring wewidangan Pura Agung Besaki, miwah ring Jabe. Pos ring dura wewidangan Besaki kasih kayang kutus pos, turut sanilianan wedah ring wewidangan Besaki. Pemarkin inucap wantah mata tujuan, mangdani upacara ide betar turun kabeh sida memarki antar. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.